شانی بابت گپ جنے لازم لے بھی تو کا ایک ڈسپلن ہے برداشت صبر ہے جو صبر گبو تو لازم لے بھی تو کا یہ وقت دیا گئی تو انسانی زندگی عملی زندگی تو کا بعض فائدہ دام ترا کمپٹیشن مقابلہ رجحان بھی حوصلہ و ہمت لے بے گوازی چر رسی اور ذہنی کارمرز بھی فزیکل فٹنس ہوتی جائے گا کامیاب بھی تو یہ بلائیں چیزیں کہ ماں یہ چیزیں لے بے گوازیہ بالکل فراموش کر گائیں بلکہ یہ تو کا انسان امچو اسٹرینتھ امت طاقت تو ہنائی رسی کیا زندگی عید کے معاملات کو جوانیہ آوار بتو کم ڈاکٹر صاحب انچو کے فراہ یک جنک کے اسپورٹس نے مگا حق مروچی میں چاگر تو کا بیچارے جنکانی کچو کا ہر شعبے زندگی تو کا آگا پر جنک کم انسانی آئی تو کا قدرتا اباوڑے صلاحیت داتا چونکہ مرد کا نگائیں بلے یہ رجحان پا بلوچستان واسطہ پا بلوچ واسطہ چنچو اہم ہے تاکہ جنک ہر شعبے زندگی تو کا آ رہا ہوں اسپورٹس ایک اہم شعبہ ہے جی ہو گیا کہ گپ پیشنگ کے نیم آبادی میں زال گولانی اللہ پاک آئے جنرلی ایکول کیست پیدا کرتگن نو گپ پیشنگ کی چھی کوالٹیز اللہ یا نرینا نر زیادہ تگن چھی کوالٹیز فیمیلانی زیادہ تو اوورال آتوتی جا گئے کہ میں علاقہ یا میں ریجن پرچے زال گولانی یہ ایکٹیویٹیز نہیں انت تو کلچرل بیک گراؤنڈ وجہ یک دومی گپ پیشن فزیکلی نرین مرد زیادہ اسٹرانگ ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل تو یہ وڑیں کہ کراٹے گوشے یا فٹ بال گوشے یہ وڑیں شے زیادہ تر سوٹ آیا نر کنند یا ہمیں وڑیں نالج دیکھ بوتا یا ہمیں وڑیں کہ اس ٹرینڈ جوڑیں کہ بھائی ٹرینڈ جوڑیں ٹھیک ہے کہ ایشا میل زیادہ بہتر اندازہ کرتا میل کاریں جنک نکنن جانے کی نکنن تو لیکن ایشن کہ اگر جنک میں ایکٹیویٹیز ہیں پارٹیسپیٹ کنن تو ایشان فزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ بھی تو انچو لوگ شید ذمہ لوگ کامیابی دار مدار نیاڑی چکے زالگول چکے اگر ہیلدی بھی جوان سوچ جند جوان صحت آئے تو ہمارا لوگ چلی تو ہمارا زاگا چلن زاگا تربیت ہما وڑ بیت تو نو ڈاؤٹ میں ریجن زالگولانی ایوڑن ایکٹیویٹیز کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز باز کم تو من تو شان اول تو چلو کہ چوک گوارا کورے چکر ہے گشت کہ بھائی جم نیت تو جن دا ایون بائدن فیملی ممبر انچو لوگ انچو جاگے جوڑ کنند کیا ہوتی ہیلتھ ایکٹیویٹیز ان آپ کیست لوگ ہم کرت کنندش لازمی نہیں کہ درابر ہو تو کنتش تو یہ سہولت دے گم کہ سخت ضروری ہے تو انچو کیست دنے کے ہیلدی نبی تا مردم آیا ایجوکیشن میں ماں وڑا ہیلدی نبی مائے کہ ایز اے ڈاکٹر یا کھائن مریض گما تو ماں ریسرچ بیس اگوشی بھئی ورکنگ ڈیز چکے ایشا لاسٹ بیتنے گئن بیماری وجہ آیا امپیکٹ شو کند کہ اگر ایک بیماری دما بیماری وجہ سالے تا دما نر روت اسکول نر روت سالے تا دما جاب ہوتی نر روت تو یہ پروڈکٹیوٹی کیست لاسٹ ہے تو ہیلتھ اوورال من تو شان ایمان پد کے صحت مزنین یک چی تحفہ اللہ ہے تو صحت است ہر شے کرتا کرن تو نرین مردان علاوہ من تو شان انچو کہ مات پہ تو تی زاگ چی کرن بھائی دن کے است فیملی سربراہ انچو کہ زالگولانی صحت بارا سوچ جند کی شانیم صحت ضروری ہے نشم کے است دیما تاکہ دنیا مقابلہ کت کنند تو نو ڈاؤٹ کہ است اصول انڈیویجولی مردم کوشش کن فیملی لہذا کلچرل ٹرائبل لیڈر لہذا گورنمنٹ کنڈا بعد پالیسی انچو جوڑ بنک بند بعض جوان مگیشی جس جی شرف درہ اہم نقطہ ڈاکٹر مقبول صاحب دے مار گئے تو لازم جان سلامتی واسطہ فیملی واسطہ یہ سخت ضروری شانی بوگ لازمی مرچی موبائل زمانے کا مردوں جسمانی ہچ ایکسرسائز نہیں تو زیادہ سائڈ افیکٹ رستا نقصان رستا تو یہ پارز بو گئے شرف درہ یک اوش تھی اوشتا پد پدا مدرسہ دیں ہو رہی یک راندی پدا وشیت کے ما مجلس کا نگائیں فرا یوسف گوما نشتہ اور ڈاکٹر مقبول صاحب میں موضوع سرحا لیب غازی کہ لیب غازی اولہا فرا مزن اعزاز و شرف رست گولڈ میڈل مختلف ہیں
टूर्नामेंट मुख्तलिफ ले वो गवाजियाँ तो का उतर आवार को था तो एक मजने का पे के बलूचिस्तान जिन्हें अरशोब ज़िंदगी तो और स्पोर्ट्स सा हूँ उतर नाम वधी को था तो लाजम बाद जिन्हें कहानी कुदरत सलाहियत तमचुदात का अरशोब ज़िंदगी तो और बेत तो समाजी वाला मुआशी वाला तरक्की बुतु का तो ये तरक्की लाजम पर बलूचिस्तान वास्ता नेकी मिस्तागी तो ये बाबत हम गेशन जुस करें बना अंशों के तो गोश्त मना स्कॉलरशिप हम रास्ता और PhD खातरा हो तो ई बाबत में शरबदारान सरपदी बिते और सरकारी अवाला ते एक्सपोजर चेवड़ बुआ गाएं तरह कोमक बुआ गाएं सहूलत और असराती दिए बुआ गाएं स्पोर्ट्स से वाला जी अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब मिना पूरा उम्मीद दाता और मिना मन उम्मीद है पेश मनाई फॉलोवर मस्त और मन पूरा यकीन है तनुन मतलब वती हौसला दिगा पुख्ता कुर्ता कि इंशाल्लाह मिनी हौसला अफजाई पूरा भी और मिना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम सरा चे मिनी पहचान भी शमुचे दुनिया पा मतलब ओवरऑल एवरी गर्ल मतलब फ्रॉम नोशकी और फ्रॉम बलूचिस्तान मिनी पहचान भी इंशाल्लाह और इंटरनेशनल लेवल और शाही पद पद चे मिना स्कॉलरशिप में रस्ता PhD पर खातिर और इंशाल्लाह दोमी माँ के मन टारगेट न करता गुन आई हम इंशाल्लाह मिनी प्लेटफॉर्म ज़रूर मिना नुमाइंदगी अदान और शाह मीना मजीद साहिबा आम मिना पूरा भरपूर ताउन करता और मिना हौसला दाता इंशाल्लाह मिना सपोर्ट फरान जो के इरा बलूचिस्तान तो का जिनकानी स्पोर्ट्स से चौड़े मुश्किलात चौड़े असराती हस ये चौड़े हालात हैं मतलब जिन्हें की स्पोर्ट ने बात तय वास्ता हूँ मुश्किलों बुत्ता बोले तो एक वाजिब था बोले इधर जिन्हें का कारकन लूटना पड़ से जिन्हें का नहीं अलग है टूर्नामेंट इधर भी इधर ग्राउंड हास्ट ये चुन नहीं सूरत है जी टू बी ऑनेस्ट मन हकीकत मैदाना चे वती पादायर कुर्तागुन तो इधर करदगी ये मतलब आई कंट्रीब्यूशन तो आ मिना मनाए रवाल कुर्तुम कि भाई ये और मैच बेगी तो मनम कोशिश कनीन मनम हमेशा तो पार्टिसिपेट कनीन आ मिना गुशी ओके आप आ जाए ना मन आतुन कराची आतुन पर यक दो मैच खातिर कराची आतुन इधर सरबूतुन आगो मन मिलत गुशी बेटा आप बहुत लेट हो मुश्तन सर आपने आज का दिन ही बोला था कि आप आ जाए मिल ले और शाही पेश मनी तकरीबन काफ़ी मैच आता था मतलब आउट ऑफ स्टेशन अमा हमेशा मरूद के अबू तकन PCB रीजनल मैचेस आ लेकिन मिनी नामा माने ना को हमें मायूसी मिना आतात और दोमी मतलब यक तो ती मर्दुम हम प्रमोट न कनंतरा लेकिन दोमी ती सहूलत असराती हमने तो हमें वजह भी कि इंसानी टैलेंट कमे बाज जाया भी लेकिन फिर भी मन को यक कम शिकायत न कने कि भाई ए टाइम मनी अगर शिकायत तो पुख्ता कने तो अति हौसला ख़त्म कने जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पेश सही है बहन बाज़ जवान शिकायत तो एक्सक्यूज़ लाजो बाज़ चीज़ें दार के सबब वाकई हालात वंशा के फेवरेबल ना क्या नहीं तोसीफ सता नबी की जिन्हें कनी वस्त चुशे ग्राउंड हास या चुशे सरकारी वाला सरपरस्ती हास तो चुशे कुमक कसते बड़े लाजो दिमागी कारकनगी शोबा ज़िंदगी कैसे मोटिवेशन है शौक हस्ते या जज्बे स्पिरिट हस्ते तो लाजो आ जज्बा जल्दी गिने तो कार ज़रूरत है डॉक्टर साहब चूँकि लाते स्पोर्ट्समैन लाजो बीमार नादराई बांग शो मरीज चारे कहाँ शुमा चारे है और लाते कार वाले ही मर्दमाऊँ मतलब मजदूरी मेहनत करना लाजो आह फिजिकली एक्सरसाइज मैंने कुछ मकसद है कि एक्सरसाइज चिंचो सेहत वाला तो अहम नुकता पेश को आइए नादराई चूशन इलाज अच्छी परहेज छतरे इलाज करना को मजबूरी कि भाई परहेज छतरे और परहेज तो का एक्सरसाइज कार फिजिकली ज़्यादा है आइए स्टेमिना चिंचो बुत्तु का ज़िंदगी तो का आइए गुर्दा दिल आइए तो पता चेस्ट है वत स्पेशलिस्ट है चिंचो आइए ऑर्गेनाइज तो का मजबूती के जी दिल बाबता के दिल 80 साल बाय दिन दिल अब यक खराबी मबीत किताब वड़शी अगर 80 साल पेशा दिल अब खराबी आया गया तो इसका मतलब इनको सूरत ही है जी तो इस जाहिर इनके अगर माँ
مینٹلی طورا صحت مند ہوں فزیکلی صحت مند ہوں یا کہ عمر میں زیادہ بھی جی تو انچو عمر اگر کے اس میں ارچکا کے ایزاند ایشانی کے استما کارکردگی ان عام بہتر اندازہ بعض دیر آدھا چلے تک بعض ان دے من میں ار کسے گا ہیلتھ ہوتی خیال نظاری سموکنگ کند آیا گٹی کم پیشہ فیلہ بند پپم پیشہ فیلہ بند دل مسئلہ کائند تو انچو فزیکل ایکسرسائز کے ارکسے نکند ایون بیماری دوران طرح ڈاکٹر گوشی بھائی کی طرح ایکسرسائز کنگی ان طرح طریقہ رمایت کے مطلب شیڈول مطابق ایکسرسائز بکن تو ایکسرسائز ایون من فیمیل بابتا گوشان کے پریگننسی ارچ کے کمپلیکیشنز بعض کامن کمپلیکیشن ایک کمپلیکیشن پریونٹیبل انت علاج تو کم تا اگر ایکسرسائز کرنے فزیکلی تا مینٹلی سٹرونگ ہے تو ہمیں پریگننسی کمپلیکیشنز کی بعض کم بند ایک سیزیرین سیکشن انو مسئلہ تو ماتا جند مرگ شرح بعض زیادہ ہیں تو ایکسرسائز و ہیلدی ماحول سٹریس اے مبند تو ایشاش ہمیں کمپلیکیشن بعض کم مبند تو یو کا فزیکل نہیں فیمیل اسپیشلی مینٹلی سٹریس ٹھیک ہے نا نو مسئلہ بس ہمیشہ نہ نرے نیاڑی سمجھتا کن نہ نیاڑی نرے نہ سمجھتا کن پرچہ کہ اردو فزیکلی کیست اللہ پاک کا کوالٹیز جتا ہے رکھتا گا نقصان چکا پیتاڑ اور سنبھال ایکسرسائز دعائیں ضرورت ہے جی ایکسرسائز دعائیں ضرورت ہیں تو ایکسرسائز کے بیچ گڑا انسان کے استن چو صبرم ابھی کہتے پوچھتے کہ صبر میں کہ ایک بنیادی انچے تو فزیکلی تک اسٹرونگ ابے نہ تی جند فریش فیل کن تا خرابیاں کنڈا نہ روئے سموکنگ کنڈا نہ روئے اچھے کہ نشاند ای مایوسی وجہ مردم امی کنڈا روت تو یہ خاطرہ ایکسرسائز کی است مسٹ ہیں لازمی نہیں کہ کراٹی پوائنٹ آف ویو بھی فٹ بال پوائنٹ آف ویو بھی بعضینند کے سائیکل چلائیں گان تم اما ہیلدی ہیں ایز کمپیئر ٹو اما کے گاڑیاں تھان لگژری گاڑیاں نہیں تھان تو کیست ایکٹیویٹی سخت ضروری ہیں ایکٹیویٹی چون ایک احساس پیدا بھی نا کہ ہمیں غریب مردم محنت مزدور ایشانی احساس تھرا فیلنگ ہے بیت کچھ کے خواری کھنگان نہ تھا کہ چڑھا آسراتی اب ہے بس آسراتی ولن تھرا تی راجتی مخلوق اچ سر پتہ نہ بے تو ایکسرسائز کیس بالکل انچ خالی کتاب آنا اب نہیں اے وڑش میں پروگرام آنی تو ستا شم کیست موٹیویشن کے ہمیں شمیں پرپز ہیں یہ ریگولر دیکھ بیت بہتر ڈفرنٹ لینگویج ہے اب چونکہ بلوچی دے گا سنچ برا پشتو ارے کیا تاکہ مخلوق بار بار گوش دارن گوڑا اہمیت تشکیت نہ تھا موبائلن واقعی مرشنما چنچ میں مخلوق کو تھا کہ صحت بالکل گھار ہیں بعض جوان شربدان لازم صحت گار ہیں تو صحت اولی مطلب حیثیت بھی صحت اور جہاں سلامتی ہستے ہیں دنیا جہان ہستے ہیں تو جہان ہستے ہیں تو جہان صحت ہیں صحت مند بوا جسمانی طورا ذہنی طورا تو لازم زندگی ای معاملات ہیں تو اوار بود تو کنے تو جسمانی طورا کمزور نزور بے یا نادرا بیمار بے تو اللہ زندگی ای ڈرائنگ چیز پتو اچ معنی ندارا تو لازم ایکسرسائز لے بکوازی ای ہم گنڈونی واسطہ انٹرٹینمنٹ ہم رایا ای تو کا بعض کوالٹی ہستا کہ میں ساری ذکر کتا مقابلہ رجحان زیادہ بھی صبر بھی ڈسپلن پیدا بھی تو بعض چیز بتی جاگا ہستا مطلب ماں لے بگوازی معنی نہ دی نو چوک مرچن ٹیبلٹ گونے موبائل گونے اور دیگر چیزیں گو انوالم گو وارم گو تو آئیے چی فزیکلی ہچ صورت نہ کرنا تو لازم یک مزنی تکلیف ہے گڈ سرا مختصر لس مردوں میں چارگاہیں پروگرام ہے کس جنک کے لے بگوازی کنک لوٹی تو آئیے چھ مشورہ دی چھ موٹیویشن دی جی منائے رمی گوشین کے نیور سیک فور جاب کبھی مطلب شما جاب خاطر یک ٹارگٹ میں چو کنت فکس کنت بلکہ شما ایک ڈیڈیکیشن خاطر وتی ٹارگٹ چو جوڑ کنت ایمبیشن خاطر یک فوکس خاطر یک ڈسپلن خاطر مطلب تی ذہنی چو ٹارگٹ بھی نہ آ وسی بھی بعض جوان ڈاکٹر مختصر تو خاص کری بات ہے جی من تو ہمیں گوشہ گلوٹان کے اصل یک لحاظ عوام ماتفت کیس حکومت ہے حکومت باید انچین پالیسی ہے جوڑ کن فائننس بجٹنگ ہوتی ایر کن کہ سپورٹ سر جاگا بھی تاکہ سہولت آدات گوڑا مردم روت کہ سہولت نہیں تو مردم شتا نکن تو گورنمنٹ ہے ریکویسٹنگ کہ ہمیں بابتا اتی پالیسی یا پرائرٹی یا نب ہمیں شہر کن بعض جوان فرحت مہربانی کہ شماعت کے مجلس جبدار کو ڈاکٹر صاحب تیم جی شرف دار لازم لے بگوازی بھی ایکسرسائز بھی اسا کل بھی چیزاں مرچی میں اچھے دورے کے دیمات کا کہ بعض چیزاں چی دور ہیں
لیکن واحد کمی ہے ٹائم مینیج کو تو نہ کریں چوکھا موبائل لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ دیے ہیں تو بعض چیزاں مردم ایروں میں بعد چوشن تے علاج اچھے پہریز بہترین تو لازم ایکسرسائز یا قسم پہریز لیب غازی یا قسم پہریز تو یہ پہریز آباد مردم اوار بھی گوڑا انسان ترقی کریں شرف درم کو امید آنکھا مروچی کی مراکز